Rosa di Jawa. Bagaimana menurut Kiki? Menurut saya sih guys, Bulan paling jauh. bulan madu ke luar kota begini aja. Oh ya. Gimana menurut Pemda setempat? Investasi. mantap. Lanjut Mas ya, mantap. Mantap. Kami telah sampai pada pelabuhan Pulau Rosa. Mana? Ya, silakan ya. Kalian mau sana dulu. Apa Pak? Berat. Oh, berat. Oh, gitu. Di mana ini? Hah? Di mana ini? Karuan. Kalian tahu cara makan di Pulau Rosa? She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Yuk.